Dan je prije Sarinog 4. rođendana, a ja još ništa nisam napravila. Prvo ću skuvat kremu za tortu, stavila sam grijat litru mlika, a u zdjelici sam pjenasto izmiksala 6 žumanjaka i 200 grama šećera. U to sam dodala aromu vanilije, 110 grama škroba i izmiksala. Smjesu sam dodala mliku i kuvala dok se ne izgusne. Kremu sam prekrila folijom i ostavila da se ohladi. Za biskvit sam koristila 6 jaja. Od bjelanjaka sam napravila čvrsti snijeg, a žumanjke sam pjenasto izmiksala sa 250 grama šećera. Dodala sam 100 ml ulja, 3 žlice vode, 140 grama brašna, 1 prašak za pecivo, 2 žlice škroba i 2 žlice kakaa. Sve sam dobro izmiksala pa lagano umiješala snijeg od bjelanjaka. Pekla sam u kalupu promjera 26 cm 20 minuta na 160 stupnjeva. Ovaj kruh često radim i imate ga u nekoliko prethodnih objava. Napravila sam punjena jaja kao malo rođendanskiju alternativu s obzirom da joj ih baka često radi i Sara ih voli. Kuvala sam i ogulila 20 jaja, prirezala popola i izvadila prekuhane žumanjke. U njih sam dodala 7 žlica majoneze, 2 žlice senfa, 2 žlice limonovog soka i pola žličice papra pa usitnila štapnim mikserom. Pokrila sam folijom, bjelanjke sam spremila u zatvorenu zdjelicu i spremila u frižideru do sutra. Nekakav oblik lisnatog sa šunkom i sirom radim za svaku proslavu jer to jedu i najizbirljiviji. Lisnato ne znam napraviti, to jest nisam nikad ni probala. Kupila sam ono već razvaljano, rasporedila sir i šunku pa zamatala. Prekrila sam folijom i ostavila u frižideru za sutra. I to je to od pripreme za rođendan. Kako je ispalo, pogledajte sutra.